Zdravo, ja sam Željka, a ovo je eksperiment sa peppermint bombonom i fantom šokatom. Hi, my name is Željko and this is an experiment with peppermint and Fanta šokat. Sada ćemo da stavimo i da vidimo. Napomena, ako se ovo rasprsne, udarit ću. Now we will put it into and see what will happen. Ovo je taj neuspjeli eksperiment. This is the unsuccessfully done experiment. Peppermint ništa nije uradio sa fantom šokatom. Peppermint did nothing with Fanta šokat. A kakav ukus dobija? What taste does it give? Dobilo je aromu. It got some flavor. A šta se desilo sa peppermint bombonama? What happened with peppermints? Čvrsto su se zalepile za čašu. They were stuck heavily with the bottom of a glass. Peppermint bombona je izgubila ukus. Peppermint lost its flavor. A što ste gledali video, subscribeujte. Thank you for watching this. I naravno nas gledajte na naš kanal. And of course watch us Hvala što ste gledali još jednom. on our channel. Thank you for watching again. I zapamtite, gledajte našu And remember, playlist. watch our playlist.